Wiki na wan programa de kona yuna nga meester Robbie Amain. Alla fode oko na neti Wiki. Arkiman, je que faz sabe da de yuya, adia, da i programa i woka committee yu, de we kai Wiki. Asama de chayen committee yu na Robbie Dadu Amain. We sende wa odigi ala den ga man. Ngala de kabiti ngala in foluku. So se fitu. Bengi bala fuwi. Aso we sende odigi den tu. Ngala de manfu den tu. Umang gandi yonku umang odi. Wansa malasi wansa mafien. Weke pina anaikaba gaju maje. Tiamitia tawang goning na paimang. Na altijd amoni namo. Maar van gosi gya hala. Gya ondersteuning. Na dati. Den sama. Di fende wan boom. We polo wangai. Fende wan lobby wan. Wan piki kona go on tapu ya. Polo. Ala de sama di aliki. So wan bigi odi. Wan sama pingi mi na pingi mi uyeta ki mama Fidia mama galon Fidelia tapu ganyali papisi ya we sendi odigen we polo angen taki amumogu sonto moni koloku amugandi libi tewe potiasan ma libide amu libide agusonto mude Diga fi libi langa ne ngusonto ade da act sendi odigin abala funami kankonde reba hope kala sani gwanga yubala gadu ni na fesi na sama taki na tu ala de sama disiki alwasi peide we sendi gusonto giyo kakiti ala de sama de alikia programa ya we sendi odigidento we polo anga den we begi take mikini taliki e mekeden abonner tu je fa meta gi ya de sama episolisha o me sama mi feke te fu sendegi ma te abonner fi asabi fa mo abonner te abonner da kishin ala wiki so langa programa kon Hectoire sonde wi anobio mande sama dia begi giwi egu kala act lobby foshu godo wali ki wapo kusokolo da wakwa ibaka Taki for you, taki ya de you Santa Tom. Don't tap we bali for you, yeah. Ade you foot to bangi. Libi sama de ya taki no. Yes I be you ete. Ishidi myo taki for you. Yo akisi mi, efu mi si you kaba. Magadu sama de kiye. Mi achete no. De taki jo meke osuye. De abi you bon fanodu. De wani meke gao palani. De osuku you insi fudu dati. De wani rega wake ogadu. Only for you de fanodu. Magadu meke otampu pi lukuno. Sama dusa you do ye. Sama mandusa you do ye gadu. Sama deke ye na wasama sama na maya masagadu opo you finger efipo imeke sami gadu meke ye sama deke yo na wasama sama na maya masagadu opo you finger efipo imeke sami gadu meke ye
meke Dibio meke de yanganeti Ya be fire no fanodu Itakisani ne sani pasa Ogadu na so jende you dey Oh Isi di meke sama Iteke do chadoti Imeke weke ye Matoku sama akisi Sama nagadu Sama ne ye Magadu misabi mo bete Ibede fosi kembede Na you na taki akaba Taki gimi no gadu meke mshi Sama deke ye Na sama na maya Masagadu Opo ifinga Efipo imeke Samigadu meke ye Sama neke ye Na sama na maya Masagadu Efipo imeke Samigadu meke Opo ifinga meke mshino Mitaki sama neke ye Na sama na maya O masagadu Opo ifinga Efipo imeke Arkiman, we want taki out today. Usabi taki ago tapu muilek na sana yawa wang. Ala sambabi money fanodu. En te na money dana ala fasi osukwen. Matemi taki na ugi fasi na bon fasi. Da isago leni money Friday ya leni money de fu leni amokala kaide. Ma peye go leni amoni en sama ye leni en faye leni. Arkima wasande kai health skitter. De sama de na bangi. De sama de leni money onder een bepaalde voorwaarden. Arkima so lesi na 30% rente in mupai. En na wayari e paya buba mboni de. Kande baka di mu sigisi mu. Da kande amoni di leni kande ileni wan tin bunsu. Dala of wan fifi dunsu dala da ala mu of je pay 30% rente da fayo man payen da teino man payen da ala lesi buto e kontapen buto bika ya pay da je pay buto tapen en na buto de na rente arkimanso lesi mi abi geval no Piasa ma leni 10 dunsu. Ma nonu na 50, 60, 80 dunsu. Ame kandala dia mu pai. Bika man pai. Enkelek ni a pai soudana. Tia pasa moni dia beleni akaba. Ma undati rente koni tapu nga buta rente koni tapu. Da nonu ai losaf mana. A moni dia beleni mo ai losaf. Na rente ai losaf. En nooit ya ukaba. Funa wan gamoni fende fu paya pai mande. Ana ukaba. Daarom, funa wan sani yo du. Maar de zeker taki na bia money. Na gwa kel skitter. Pina alwasi pina. Sukwa money potia wanse. Da igo. Bijvoorbeeld, yo leni, yo teke money a kel skitter taki yo gwa go utubusi. Arkiman. A go to the ego, na go ego koka go to ade ginding tapu yefenia tapu doti. If na waudu, ni isi yabi konsensi fudu da ye maiki takia some udu, da isa pue ya fi yabi maisini pua udu iseri. Magwa health skitter, taki ego teke money fugwa go utubusi. Ensa ipa sato, so lesi de ye panti osu, so lesi ye panti wagi. Yo meka wan snel money. Arkiman gevaarlijk soort saniedu. If je gwa geld schieten 90% fidi je de na bonga pita. Je do je de. 15%, 20%, 30% fayo man payen. Dus fosi denk ya money di leni a timal je pay. Maar ya kaba bika ya pay de rente buta rente. We begi we. Mi ataki amwa geld schitter bika yo dadelijk yo taki ayabi money. Ma a probleme kwam tava tape mi si taki a chari fu gon tapu. Fu wan sweti di hali fu wan sani. Da fu wan piki money
dai mulashen. Isi ipiki mudia ganda, yanga yuma mudia ganda, bika go teke health kita, go teke money rent na ada, lifori igwa bangi, dai suku sama dai igwa bangi, dai go leni a money. Ma onde bakabi forward sa imo abi. Ma health kita, kandia teke iwagi, of you support underpant. En dan luku de money di de man beteke. Dat de mulasi de waarde fisi. De waarde die de mulasi. Na 20, 30 maal. A money de we suwe begi. Fosi gori ai health skitter. Luku futafa shade. Luku futafa shade. Tai be sukwa money. Okay. Arki masa we situ. We sitaki. Umanga mai party. Da mai yakia umangwe. Taki gwe. Tiki zanda igwe da ifika. Komoto amiosu. Arkimadi de umandi asabi. Arkima fiyanga uma libi. Alwasi wato. No ulibi wantu yari. Ulibi de mai kayen. We libi sama. Sonde uto. Ning. Ya demo. Afrowe abi andil. Una uteke mo taki ya demo. Kutaki de. Ma ifita ki afro dati mu guaudo. Da yotaki ni. Wato do si na next anatu. Efa ma afro ma bo ways. Taki yange etana sem address. Kande uta ume yari ya wausu fro isi gona ta goma ta jali. Ma mambo ways taki. Anafu sabi se evita ki bij voorbeeld fukwanga boy staki abi money abi poti money aini auso ma so itaki yange be libi duursam papa afrode efuna siri wo siri asani wo siri nda upati ere ovu sai kan dutu ikantaki ere no yego taxera oso yego taxer de waarde. Dat itaki dis vrouw, die is na waarde van sani. Mio gide helft. Aini money. Of wabi di jali, taki mio gi waye. Isi. Of wa usu dene en tapu. Of wabi o mensani gi vrouw wang. Ma fu denki taki. Omdat yanga vrouw ato. Dat denki taki yo libien gwe, yaken gwe fu sosole igiana. Papa, ikori krabu ya siere. Swadi amang. Swadi ya umanto. Dus de uman di yanga imal libe o me yali. Ubawo. Alwasi na usuibe etala de boli. Ma iman bowe istaki ya yange imedi ape. Na uittrek sala de sandati. Pu go fetifiki si andil. Ana yaki gwe somar. Bika yange imbe nyampina. I ondersteuni boli. I was de chobondo buku fien. You see? Den boksit kosi fio fusang. De sweaty kosi. Wei bondo buku. Chala ulo futu ala ondo buku baka pi. Ayana be washing. Dosi abileti tuye papa mama. Wansan sai pasatu. Tamang. Yeto wanga ifro fosi. Abede. Takite yanga wa ifro tro. Ni awani. Da isa koni yanga tanga bika yanga ento. Ana verkrachting. Zolang yanga afro beto la sha wani. Maar ni desi ke mesabe ya tarmo madi Simons de ke assemblee voorzitter na noye langa tinkaba. Da wet de kinki. Alwasi yanga o man to. Ni ataki aneti de mi awani. Ni afi. Ni bandai fo seren goning. Ni agogi ango klaki antaki verkrachting de sotoi. Dus verkrachting binnen a huwelijk is strafbaar. Fosja abede. If woman be was school to jou tagi school taki vrouw mi man mi awani ma verkracht mi dat je moet taki yang in toto dat je taki ya bia leti fu tampo bikai I musuke asani
alo asifa imugiama ma nono langa tu tenka ba ma taigi me taigi kande ya sabi utou ni ya wani ni abanda igona kuku ma ya be wani ni igwa skoutu go naki pampila genta kia verkrakyo papa idea problemo ma ya bi bepalo matu chama iwani ya sanida imeke kia wani po ya na fingi ya na po de disi chai go pikiso na de soutu de wani atakia wani ne ye fitiang en kuku istak so feti uma e feti de istakia sania imeke ma so wa opo futu tampo fitiang ai ni igoni anga tanga lo ashu to papa yo pasa wan tu neti ofu wan tu ya baka insirie so mbegu tiata ma atakia wani futafa sha de tai aksha nuska ismekia nuska yepi. You see? Anche ana nus dai kaya na nusie meki ana nusie pi fa deide ma futaki yo ligei yo banda fuko eke kakafo gugu au ma wani yo kwa problem arkima wan santo efu den holy picking school to so toy ni de kaye ka kotoyka de awan for school is rect ina fu kotoyka tika yu man ina fu kotoyka tika yu picking daro mekete ko taki den kaye ka kotoyka rector kayu da rector aksi taki fayanga asama de so to for banti yang yabi da yo taigi rector da for rector taki okay ina fu kotoyka tika imang dat ya wang ma fi wani tu if you wani kotoyka tika imang wani kotoyka tika ipikin takisadu da rector ogia kans ma fosha u aksi you taki if you wani fi taki nei anoman doing you bika wete beskerm you taki inafu kotoyka tika imang inafu kotoyka tika ipikin ma fi wani tu dat de rector aksi da ye taki ya if apike weri dia mai weri dia ifoyo of sang da ye taki ya ma vi taki funa wan pikin sani sabi taki asani yami autaki da ye director aksi da ye taki ni a wet gegi ya ruimte futaki ni a dia nya wet arkima sawe situ we bali nama we begi taki densa ma diego bai doti we takiete onderzoek boom if you know man kwa wi make we happy onda changa notara sefia kango fout mi abio me saka mi pe notara seri doti gisama perin gambi ki bedrijf di be denki taki ala sanirika seri doti gisama na feti wa bifu feti akutu baka go dai kombe na yali fo sama defene wa piki wini fien. Do stay go buy one doti. Ina afu feti buy doti. Sade maudu. De take. Mi abi one doti ay serion. Fi no teken snel. Tasa mau teken. Ap isi fa moito. Ni yo mes doti dia sana na yabi money. Do sa sama di yabi money na afu feti. Teke ite rosta. Go luku. Ko luku giwe. Go sabi fa umu check de pesi di umu check luku taki yen. Agoro ya ka shoot. Samita iya na umeke fal mi abi di pasa notares. Ma teke no amano ma fendi adoti. Wabi fu feti fien. Dus voorzichtig meke sama. Te luku. In luku u onderzoek. Ni a pasa tog. Da kans mo bigi a rector. Fi wini a tori. Ma via onderzoek a wet tak ya onderzoek plek dia you die go bai. Je moet onderzoek toe. If a doti vrij, if pai man no de na doti tap. Ne ke fam taki. A yabi money. Meke mano kon hasti. Fuko baya doti. Ko kori taki na last wabi. Nko fa hei teken. Sonde u go onderzoek.
If he pai, you di pai, ayo lasi. Kandia doti de seli, gidisa makaba. Wedde, taki, you die bai, you mugo onderzoek bon. Via qua probleem. Arkiman, sai pasato. So lazy, yesitaki wa maito ome lazy. Kandi di lazy. Abo kwato afosito, ateke wanta afro bo kwato. Aso. If a man disi no demo, ala den di vrouw, abi rek tap sama fika baka. Fano ya bi rek. If he to anga eerste vrouw ne ubo ko tro ne upati abudel. Sawa bi upati da abudel de party. Ma fi no party ne ye to na moi di vrouw. Amo mo moeilijk wa wi meke pikyanga ala den di. Ala de made anga ala de pikinde e meke aanspraak tap saya bi ke pa. You see? Dus te ye to anga o meu man sabi fa ye to. Te to ibo kwa to sukufu du buder dealing taki go party din sani. If you know wani taki ye fika la gia vrouw dat ya tazani. Ma den tu vrouw die be to anga dia fesi ni go na derde wang. Ni party angin. Ma den ya be party sani. Den tu die be to wang ya fesi. E meke aanspraak tapa sani fitu. Omdat a budel no be party. Sawe situ. Arkima e kon furu. Taki kandia u mangudu. Ofa mangudu. En yueke pa. Ofu ma. Yabi wa. Yeke pikin yabi wan gudu ma. I ouders gudu. I ouders giden. I man den gansa ma fi yu manga i da gi wan zani. Bijvoorbeeld den gi wan doti. Nee go to. Nee to onder gemeenschap van goederen. Asani apisi doti di u magiu of fadong anya huwelijk. Zij kan doen eke ma of ouders. Fosi giwan pikin doti gudu. Nee fita ki hei. Mio gia piki afusania. Da ye genda ye meke wan clausule. Taki hisi famille genya. Alo asi to. Apisi doti ya naigwa nya huwelijk gemeenschap. Da clausule de meke wan notaris daar de. Wan sai pasa. So leisha umande na noti. So me man ego te konteke ipiki ya gudu piki. Afu na fasani. Ai pasa fura den gudu ma. Ito wanga apikandia piki. Abi wan so tufasya ama fende man. Amande go to wange. Faisha to wange. Kane baka wayari ya bokwa to. En ni begi piki ofigi. Mejo ofigi wan boy wan sani. Nye ino meke. Clausule huwelijk voorwaarde dat hij fadongwe ni abudel. Dat ja to wo boko asan demu party ale timindi palang. Mi abi gevalia per vrouwanga man party bijna 30 jaar. Diago fugo seria doti. Abi fugo suku amandiange beto. Terwijl ni gansa ma gea doti de. Maar omdat ja beto onder gemeenschap van goederen. 20 abi fugo sukwa man teken wa pesi no ma seri. Fendi a maite. Dat heeft etiason da imugo suku taki imugo stel do o me yari a man dan rectoro gitu stemming. O verklaart dat je man de. Dan pasi kan du sani. En amo were de wang. E fa man de ma abi pikino. Da sai taki do. Dus if you sabi taki, yo giu i piki wan sani, ma a piki diogo to ma ya wani asande gwenya huwelijk. Bikanunu vooral den kerk sama. If ya to onder gemeenschap van goederen de taki ya lobby. Ya lobby mi ya ifigi mi bikai i to
is onder huwelijk voorwaarden taki samiabi afiu sayabi afiu alama abi fien dat wan taki datina huwelijk voorwaarden we make voorwaarden taki sayabi fosimianga itou afiu sambi abi foshu tou na fumi mafino make do dati ta hala sang utou alwa shafro na next na fien afiangi daarom make wan huwelijk clausule taki sami giu na igwainia huwelijk alwa shu tou onder gemeenschap van goederen Arkiman dede e kiwi e fi libi e fi geboren yo dede wan di namo fa onting sama sabi Arkiman so leisi dede ye pisama so leisi dede abi voordeel giu dat temi taki so da yo taki bika dede na ugisani dede feshabun nee abi so to sei tampu tia dede kom Arkiman wasama kan dede was da chai vrede merkwaardig je taki maar wasama sa dede tu da chai buya gigon tapu Arkiman 28 juni 1914 a Hongarije den kia trouw a troonopvolger voor Hongarije. Hij niet Servië. Na sande meke Tweede Wereldoorlog begin. Wansama di dede ni gon tapu Eerste Wereldoorlog voor hi gon tapu. Arkiman di de Israëlieten bij de Egypte die eerste farao be kweki ding dia pabede de slaaf bia be mo bete dia pano de mo dia boygo Moses bia bi fulwanga de sama fin bika ding be pina ding loko de no dede chayogi kwape so leisi you esi wansani wansama ifoka higo ntapa ifuku wan konde tia dede na PC luku de no dus dede a bien fasi pei tampo Arkiman masayu musabi en sang yu mude sabi taki dede ke nala ke nasari nala lafu nasari Arkiman so samai dede ye tawa ike ya nafwa dede nafwa sama di dede so leisi we kefu sari ma so leisi we kefu fi ma so leisi we kefu saina ofende mo Arkiman da muila fugo sabi saidia sama de kefu nese fi mutaigi yu so sama yesia wansama fien dede aike namo elolo adoti anamo ni fubelie ma foral fe ma ofeda ana yeke aike namo na itapu anamo ni fubelie ma anamo ni fubelie da so sama aike lolo adoti ya dia tawan dede aike dat sabe fende na sama di dede na dede atien so na sani dia na ofende mo ni atien mafi ariki ake dan fi kubroiki fostanda yi onderlekanda yo ye fusaidi aike ifu na fusari ifu sana ofendemo so menke ke ya na fusayu na ofendemo bikasa madibe gia demo asida ye denkita ki family biotang biasama ya ademo so man e mai dede aike na lobby ke na fike na dia na ofende asani jam na bia mande mo na ofende mo bika kandia mambe ge money be gebruiken for stay poti awanse dede na you dia na ikwawi awange libi awange taya
Arkiman dat ya komiti yu so dai musindo dai ariki. Neti ke fambi taigi ka so sama idede ya sanya defanyang ni akombi aigonyang akombi hide hi wiki anyande da chanyangeng. Tawa idede na bi umang tawa mbetaki kataki tawa na akolo kufumang na dede so aigo fende umang na la fascia de. Arkimama so leisi imuluku sortu posisi abi. Arkima son sanye pasaja foral weke busi konde sama. Den tendie kon so leisi arkiman dede e chai freda. Dede meke tusama dibe de feyan tutukru dibe fetianga ne sefi konawang. Arkiman so leisi dede e sorgu taki tukru dibe lobby den sefi ton feyanti. Bika sama dia demo. Arkimanda wi umuteke wanda uluku de deide konde yali de kon. Arkiman mikan taigi wi taki busi konde any politique umusidon da uluku da umeke wa analyse for peude. Want dede kan vernietig wi. Want dede kan meke ulibi. Arkiman dede kan meke mati. Dede kan meke tukru bibe feti de sefi to mati. Na fo de ka allierde de feti doisi. Di Hitler dede doisi lan gwaini na fo teke no. Sama be bibi taki Duitsland. Sama be bibi taki Japan angame kambe sa de na seya nga sei fu feti ta sama. Arkiman da yudi de a fesi alwasi soutu posisi abi da imu meke analyse da iluku. Da imu luku taki momento verander. Arkiman sana ya momento verander. Omdat di a programa ya temye meke. Temye otaki wansanda yo taki hey. Kan dia ye ta sama taki wansanda sa Arkiman sana yambe taki 10 jaar geleden. Mbesiki voor een artikel. Over asani, over san dede. Asani yambe taki aini programa kaba. Akoye ba. Aini a programa sawi mudu. Mbe taki kaba. Dus nati de mi taki den sania. Nati de. Dede. Voor een leider. Dede voor een fesima. Dede voor een pa. Dede voor een ma. Kachai den pikin de konsama. Bikada wo sino da u denki da u action zevi taki saube fiti yanga u zevi. Saube dwa ma de mo fawo go mo fawe. Busikonde umusidon. Busikonde fesimang. Umusidon tide fawe aliki a programa ya. Kan de somenta sama na ufustami. Kan de somenta sama utaki sabo ide taki. Ya itaki baka. Ma defanaf tide u position na tide obo palu position for toekomst. Arkiman ki oke. Mati o mati peibe de kitaki nooit de mati de bio mati. Nya sama peibe de kitaki nooit de tsukru pof de di group de mesa nya sama. Face to face peibe osidon da den kitaki nooit dat kan. Never see, never again. Kane walu kwa fele mnya jeans bo. No taki noiti noiti. No taki noiti noiti. No taki noiti noiti. Busikonde fesimang. Busikonde fesimang. Umusidong dat denk je zeven. Eerste Wereldoorlog. Awan dede poria higo on tap. Ma wan dede tu Mandela. Wan dede tu kanchai fi. Wan dede tu kanchai choming sama diabe takyanga de se fi. Kona wan.
denki atori. Arkiman, wan tuma bedia wan konde. Nga disi mi otapu. Kade vrolijk nood maar stof tot nadenken. Niende kosha na isi taki noiti an na isi offende dia na isi begi de tede kaba de taki na isi noiti. Luku yu. I fini futu, i langa yesi, i janjanjai, pe offende uman. Ya offende uman na konde ya. Na isi taki okay. Da pede uman be gwa gong. Da yabi waudu. Kaide. Da tede be mu gwa gong de mu abaudu. Da tede abaudu, tede go na audu tapu, da de futu na imit kisidoti, da na audu tapu de isidon. Awa leisi, wanfu den go abaudu, anai komoto. De taki waka komoto wantu wani pasa, ataki nono mi apoi pasa. Ataki saide ya mu pasa. Naudu, bontana, naudu suiti so, bontana, audu suiti te mi apoi pasaba, bontana, audu suiti te mi apoi pasao, bontana. Afra tawa taki komoto de gimianga bontana, komoto a pusempu. En dati go, faisha go, dati go naudu ye go, blow, faisha go, blow, ataki, Ai kwe kitu, ai kiki yanga se, zako oh, bontana, naudu, bontana, naudu suti so, bontana, audu suti te mi apoi pasaba, bontana, audu suti te mi apoi pasao, bontana. Atode go, atawan go, na ase ifisani bontana, naudu suti so. Di den gwa usu, den taki sisa we gwa gong, waudu di apeteye pasa na audu ya ima pasa, imusu bali, imusu bubu, bua, imusu seke fosi pasa, na mo douma igwa gong, douma tawan di abe wani gwa gong, tawan di be lesi, ala de di de ye de taki nono, musu go meke sani ame, isabi taki konkursa ma, musu go pasa na audu de, tawa alwacha na igwa gong, a pasa faisha pasa, blab, ataku de tawa abeli, bontana, naudu, bontana, naudu suiti so, audu suiti te mi apoi pasa, arkiman di mung baka di mung, tin ala de uma dia ngabe, taku ho, tawa begwe abusi, fufo mengo go wo, kogo utubusi gen go koti balata, ne taki ala do ma fo dia ngabe samagi dembe, otaki nono. Den go fonta sama taki ayugi mi baka di de meke ala de pikinge ya naisi. Ala de pikinge ya naisi. On tia naisi gibe. Ataki no ano kan. Mi an lobia naisi. Achaka ti fe naisi de. Ananga ni fe naisi tako. Ma pikinge ya naisi. Fadu konta kia pikinge ya naisi bika naisi agwami. Nende mataki okay. Ne wanfu den froande ne waman wa istabita alte itu wama musu koni. Nyago ni apta, nyago kibi luku. Faisha umaigo na audu baka. Dokolo bontana, naudu, bontana, naudu suti so. Audu suti temi apoi pasaba, bontana. Nyamataki yeno. Wansani dia ini audu ya. Nyago kaiden tawan. Nende gwe, anga omia kisi. Namo den takido koti audu. Bab. Diden luku, audu abi waulo. Dide koti audu pu babu. Sama den shaini audu anaisi. Anaisi dia ini audu. Sa anaisi du. Dia anaisi den taigi den takiana. Dia umbegi de umate di do ma wani. Ni anaisi go ni ateke wambo. Ni abo waulo na audu. Adia boy. Prosis pe mampeshe pasa nyatoshe mampesi pasa. Da te do uma go na audu. Da fade de koklo. Da na pimisi fuba musu soy. Da na asani fa naisi de go. Den takyo ho anaisi. Ne de fomia naisi bo. Adaro meke isi anaisi piso.
Na toma dia naisi bego bo awe goni de mike naisi piso. Never see, never again. Busi konde wopo wai. Saibe deki noiti kan pasa. A dati o pasa te wan leider dede. Te wan fesiman dede. Panga yesha panga. Kiyota ki kiyomu ye. Robi Amai programa wiki. Gadu giweng a save you, a save day. Wiki na wa programa de kona yunanga meester Robbie Amai. Alla fode oko na neti. Wiki.